Hei hi akaswani aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata Sports and Youth Services Minister Pulal Hinglova Mar chuan rui hlo do konga tho puya MZPSOM Serchip District Horticulture Office buat sain serchipa thlai thar kut man ani voin hian deli sarkarin rin tok a hlo MT fiana ama chondon naktuk pathian ni khian sarkar le lo nei tulung oilo hruai tu te anin beleang Minister of State, Sports and Youth Services Changtu Pulal Hinglova Mar chuan Nimin Khan Soilog Lovin MZP Pisapui Treasury Square atloa MZP General Headquarters suai tu tenen anin kom Minister chuan Youth Minister ani angin MZP Pisapui atlo thu asoya MZP chu zirlai tele mizo namtana Paul Poimole Changkai tak anni thu asoya mizo thalai tele zirlai te jinga rui hlongol veile tithar an omzele an pung chhozel chu amangan thak tin theyang anga mala turin MZP asomani MZP point mizo zirlai tele ramle namtana a department chan nuaya thopuin huamti minister hian thrila MZP chuan sport department nuaya sport infrastructure te zirlai te tan man tangkai theitura ruwa mana siam turin angen ngala a department nuaya na tho rang te theiang angin an en puidon ti an thril boka hun rem chang ma sabera tho ho zel dan tur soi ho ni se anti bokani Mizoram khopui fai in elna Nikuma buat sai lo man la te hena Nimin Khan Indian PM Minister buke sab dangan choi moina ahlan Mizoram Cleanliness Competition a hian Aizawl Municipal Corporation huam chunga local council zinga Republic Veng Thlang local council in pakhatna anla a panhina lai pui tlang local council annia pathumna thak thing veng local council anni District Headquarters Fibera Serchip Than ania panhina khozol pathumna sia ha than ani Aizawl le lungleiti lo khopui dangtana in elna pakhatna biate ania panhina phulen le pathumna in ngopa in an lani hei baka hian lengpui chuan special award khopui final le thiang hlimna lama tele thil danga thangchak ber lom man adong bokani Mizoram khopui fai in elna hian Mizoram chunga notified tang somni pariate final le thiang hlimna konga anin ela kumina hian Mizoram khopui te category 1A a AMC huam chunga local council somriat pangate anin ela category 1B a LMC huam chunga local council somni palite anin elbokani category 2 district headquarters a Aizawl le lunglei tiam lovin district headquarters pakua anin ela category 3 urban town sompasari anin elbokani khopui fai in elna endiktur hian NGO rang atangin mithiam sarkarin aruata December sangni somni pathum chung khan endik ani Mizoram khopui fai in elna hi Ministry of Housing and Urban Affairs in kumtina abua saithin India ram khopui fai endikna suat sarveksana tana Mizoram khopui te in buat sai lok theina tura buat sai thinania suat sarveksana hian Mizoram chunga khopui te point Loman som pathum an lo dong to ani Mizoram khopui fai Loman semrual hian suachata symposium nei halania district le Mizoram khopui rang sarkar mi poimo tetelin he huna hian mithiam ten bolho song bol dan thajok le bolho tuiril song bol dan turte zirtirin Mizoram in final le thiang hlimna mai baka ramma sona tura bolho song bol konga machop rang te thir hawa soi ho ani Serchip District Horticulture Office buat sai thlai thar ku chu Nimin Khan Horticulture Department Secretary Pikelarin Zualin Serchip Bazar Building a ahonga he exhibition a hian inti siangna pathum floriculture vegetable and spices and fruit an buat sai ani mi somsari pasari in an thlai tharten ho chuaka an zinga athajwal ten hena lomman pakhana atanga pathumna poisa fai an hlan hal bok ani Pilarin Zual chuan Serchip Districta kutna thoktu te chu Mizoram chomtu ni theitura chanle zual turin asoma department a thoktu te point lo nei tu te hi an mi poimo te an ni ti hria duat tura chain thataka na an tho hian ara chu lo nei tu te atangin alo lang thina ni atibok lo nei tu IOA thu soi tu Pulalram Thara Chairman Agri and Horticulture Cooperation Society chuan Thoma an lakdana ramngoti chezonga thoma an nei ngai lo thu soya an malakna azara na tho tur le
hlok na tel tu mi thanem tak anom chulom ati thua soya sarkar department rang an pui bom na satzia soin lom thu asoi bokani film khur thaman meka lir thei document fel lote ngai na thiam na tel lawa endik mekania nimin khan transport minister le Mizoram Road Safety Council chairman puwanlal hlana chuan aizol chan marikona no tolerance week checkpoint atloa an malak na te ain pui Mizoram Road Safety Council chuan February tha hi road safety mon amhan turin alorel toa I him thainan traffic rules te zom thinang che ti chu thupuya tan man ani no tolerance week man meka hian hriat theichina aizola lir theinei tu za somruk pakwa chu document fellow wanga man anni toa a hmuna choi tir za som thum pakwa an oma an sum choi tling khom hi cheng nuai li singruk le sanga atlingani Minister hi Transport Director Puar Rammoya Senior SP Traffic Pu Stephen Lorin omale official dangten an troi omani Longtlai Road Safety Month man meka lir thei document chik zuala en fiat na tho mekania dan bo chiate chu ngai na thiam na omlavin rem na tur omsa mangin rem anni lir thei chet sualna tlem nan le a thlen lo na malak na chikhat Road Safety Month pual hian tunkar thotan ni khan eropagi Longtlai DC pu Chimala Siva Gopal Reddy Hovin Hun man ania heta hian Mexicap taxi le auto rickshaw driver tha thanba ka traffic police na thok tha than hena lom man hlan aloni toni tunkar chung hian ngor jokin ler thei document le lir thei khal phalna nei le nei lote enforcement staff le Longtlai police ten endik na an thoka dan bo chia an mu chuate chung haina thiam na om lovin rem an nia heti lai hian hetiang lam hoi injirtir na hi Longtlai district transport office le Longtlai police ten an tho de ureng awangin dan bo chia man turero an tamlem lo ni in Longtlai kan correspondent chuan asoyani Agriculture Minister Pupi Si Vanlal Ruata Hovin a office chamber minikoa Sarkari nadin Agriculture Market Assurance Fund Managing Board chu thlaithar haldan tur chungchanga nimin khan an thukhoma Minister chuan Mizoram kunna thoktu te tan thei top chua antum don tia soya state economy chu market omsa manga choi kan antum dona kunna thoktu te are chiang sa thlai chin tir antum don ani ati Agriculture Market Assurance Fund Managing Board hian thlaithar haldan tur abuai pui don ani chanchin thar hi kaswani aizola tanga pu anani voin hian Delhi sarkarin rin tok a hloem ti fiana ama chondon Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chuan nimina Delhi Assembly budget sessiona sarkarin rin tok a hlona fiaturin motion hi apulutani Delhi hian session hi February sompanga tangkhan tran ania hemini hian Lieutenant Governor VK Saxena chuan hausa thu asoyani heti lai hian nimin piak khan BJP MLA pasari chu Lieutenant Governor thu soilaya anche dana moilo wangin Delhi Assembly atangin Choltir lailok suspend anni Delhi Assembly budget session hi ti khotlai ani awangin March thachol karma saber thlengpo sei ani bok CPIM MLA Manoj Manzila chu Bihar Assembly atangin ban ani Manoj Manzila hi Bhojpur districta MP MLA ko chuan tual tha thuboya thiam lawa chantira hewang hian Bihar State Assembly chuan MLA atanga ban ani na hi hriat tirna achua zuita ni Manoj Manzila hi Agayan Assembly biala tangin kumsang ni somni khan thlantlin ania avoi khat MLA na ania amale midang somni pani chu kumsang ni som panga tual tha thubuaya thiam lo anchana wangin ko chuan dam chunglung in tang turin a hremta ani Jharkhand Chief Minister Champai Soren chuan Nimin Khan Minister Laklu Belin a cabinet atilian Minister atana ruat tharta chu Governor CP Radhakrishnan chuan rin omna thu tiam tirin Ranchia Raj Bhavana in Khombua Sayala Luta heta hian cabinet minister atan MLA Pariat Laklu annia anjinga panga chu Jharkhand Mukti Morcha JMM annia adang pathum chu Congress anni natuk pathiani khian sarkar le lo nei tulung oilo hruai tu te anin bele dona Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakuran chanchin bumi te hena soidanin sarkar le lo nei tu te in biak na hian ra tha achua beise ani Nimin Khan sarkar lai puile lo nei tu te chu avoi thumna atan dar kar nga don lai anin bia Union Minister Arjun Munda chuan in biak na po akal tluan thua soya in biak na tel Punjab
Chief Minister Bhagwat Man Point in biak na in ra tha chua be sei thu le a mor bok thei thuai a be sei thua soi ni Director General of Civil Aviation DGCA chuan Air India chu aircraft dan le hrai an bo chhiat chungchanga in soifia turin ati tun hai khan Mumbai airport a norlir thu thleng wheelchair aum lo wangin passenger pakhat chu atlu suala athizuya he van duan hi aircraft rules 1937 bo chhiat awanga thengania DGCA chuan Air India chu nisari chung in soifia turin a hriat tirani chanchin tharpuan ti tom hain chanchin tlang pui Sport and Youth Services Minister Pulal Hing lo bamar chuan rui hlo do konga thopuya MZP som Serchip District Horticulture Office bua sain serchip a thlai tharkut man ani voin hian dali sarkarin tok a hloem ti fiana ama chondon naktuk pathian ni khian sarkar le lo nei tulung oi lo hruai tu te anin bele ang chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ni